Салом алейкум азизин, саломат хонда гузардан бошед. Ба саволҳои шумо ҷавоб карданем. Як хоҳаре ки гуфтанд ку дар ресторан кор мекунад, дар бораи илми қиёс хостам ба шумо фаҳмонам ки дар мазҳаби Абу Ҳанифа илми қиёс аст. қиёс мекунад, мисол бинед хамра нӯшидани шароб мисол ки чизе ки турш гардонида шудааст. Хамр аз калимаи хами турш мегӯем ку хами турш чизи турш аст ку чизе ки турш гардонида шудааст, яъне ки муқоиса мекунем. Мисол ина бинед баъзе нӯшокиҳои спиртӣ аст ки инсон мадҳуш бад намекунад. Мадҳуш намекунад, лекин номаш аст кайфоваранда, лаззатбаранда. Барои ҳамин дар илми қиёси имом Абу Ҳанифа ҳаром шуморида мешавад касе ки мисол ки кадом намуди чӣ мегӯям машруботро нанӯшад. Водка аст, вино аст, квас аст. Кваса ки ихтилоф дорад бо яким шампанский. Аз ҳама вазниш коньяк аст. коньяк маслиҳат мекунад, лекин шампанский он қадар маслиҳат мекунад. Бо ҳасози мо вақте ки хатм кардем ҳамкурсон овардан гуфтанд ки шампанский мас намекардагӣ. Ҳамон номаш шампанский аст ку анами номаш. Дар ҷое ки номаш ҳаст матҳуш накунанда аст. Дар ҷое ки номаш дигар аст матҳуш кунанда. Анин дар илми қиёс медорояд. Номаш шампанский лекин одам беҳуш намекунад. ё ки виною чӣ мегӯянд водкаю шампанский бо ҳаст ку ранги мисли монанди чӣ мегӯянд коньяк матҳуш намекунад инсонро. Инчунин номаш аст матҳуш кунанда, кайфоваранда ва лаззатбаранда. Анамино дар қиёс медарад ки муқоиса мекунанд ки ё номаш монанд аст, ё ки лаззаташ монанд аст, ё ки кайфбарандаш монанд аст. Барои ҳамин инчунин дар ҳамин қиёс медарояд инсонҳое ки дар корхонаое ки арақфурӯшию гӯшти хук аст дар онҷо, инчунин дохил мешавад ки касоне ки дар онҷо кор мекунанд маоше ки аз онҷо мегиранд, мисол ки дар ресторан кор мекунанд, дар ягон кафе кор мекунанд ки дар онҷо гӯшти хук фурӯхта мешавад ё ки нӯшокии спиртӣ, ҳамон маоше ки мегиранд ку барои хӯрдан, барои луқма, ҳамаи олимҳои ислом инро маън мегӯянд. Маън аст, ҳаром аст. барои чӣ? Барои он ки луқма агар ҳалол набошад, дуои мо қабул намешавад. дуои мо қабул намешавад. луқмаи ҳалол дуои инсон қабул мешавад. ҳатто падари ҳамаи дар вақти СССР гӯшт аз магазин намехариданд. моҳӣ мехариданд, меоварданд, лекин гӯшт намехариданд. Мегуфтанд гӯшт бо бисмиллоҳ кушта шудааст, яки бо бисмиллоҳ. ман фарзандонамро луқмаи ҳаром дода намехоҳам. сумашонро ҷамъ мекардам бо ҳамроҳи модарам, чанд сом ништа гӯсфанд мехаридам, забт мекардам то чанд қадр мо гӯсфанд бо гӯшт гӯсфанд калон шудагем. яке бинем мо фарзандое бовои ҳастем ки падар модар эҳтиром кардем, ба орзуҳои мо расидем. луқма ки ҳалол бошад, дуои шумо бар худованд тест қабул мешавад. луқма ки ҳаром бошад, ку мисол гӯшти хук мисол истеъмол кард касе ё ки нӯшокии спиртӣ, дуояш қабул намешавад. бале, ҳамин мекунам. ҳанак дар даруни ҳамин бо дар бораи кина ба шумо гуфтем ки дар ҳадиси пайғамбар салом омадааст ки касе кина мегирад ва дин надорад. малаҳу лайса лаҳу дин. кина аз хеш табор нагиред. бинед аттори чӣ мегӯяд? аттори шогирдонашро мегӯяд ки касе ки аз касе ранҷидааст, дар ҷейбатон пиёз биёред. касе аз касе ранҷидааст, кина дорад. баъд шогирдонаш мегӯяд якташ як то пиёз, якташ ду то пиёз, якташ се то пиёз, якташ чорта, якташ тамом пиёз намеорад. баъд мегӯяд ки рафтем ба як ҷо барои таълим додан. мебарад бахшиш мегӯяд ки ман ҳамин шумо ки пиёз овардед ку шумо ҳаматон кина доред. аз чанд касе? То як кас, то як чор кас, то як панҷ кас. ана ин касе ки наовардааст, ин кина надорад. кина бинед барои кина чӣ мегӯяд? мегӯяд ки аттори мегӯяд. шейх аттори макун аз кинаи кас сина пурсӯз, макун аз кинаи кас сина пурсӯз ки худ дар сӯхтан монӣ шабу рӯз. тасаввур мекунед? мега кина нагиред ки бинед чӣ хел мегӯяд. макун аз кинаи кас сина пурсӯз ки худ дар сӯхтан монӣ шабу рӯз. бинед ба забони форсӣ нависам инҷа. мегӯяд ки кина накунед, мегӯяд кина нагиред ки месӯзад. қафаси синаи инсон месӯзад. барои ман ба он модаре ки аз Қурбонтепа гуфтанд ку шавҳарамро мисол вай мекунам, бахшида наметавонам. бахшем, бояд бахшем, кина нагирем. дар ҳадиси пайғамбар салом омадааст ки лаҳу кин лайса лаҳу дин. касе кина мегирад ва дин надорад. одами диндор кина намегирад. ман дар ҳаётам бисёр инсонҳоро анҷом додам. то ҳозирам ин туҳмату ҳамаи чиз, лекин ман мебахшам, дагирам намегирам, кина намегирам. мегӯям ку ҷои ҷанг аст, ҳамин гуна аст. равед ки ман шумо бахшам, ба хотири худам бахшам. ба хотири оне ки ту одами ин гуна ҳастӣ, ба хотири Аллоҳ таоло ман туро бахшидам, ё ки туро раҳо додам. бале, ҳамин мегӯям.
برای همین کینه نگیرید. بلی برای کینه با یک بار میخونم به شما که میگه که مکن از کینه کس سینه پرسوز که خود در سوختن مانی شب روز میسوزید. قهر کردن، کینه گرفتن این در اسلام معنی از گناه است. بله، برای کینه نگیرید. خب پس سوالهای شما جواب دادم. با سوال باشد در کامنتری نویسید. خب لیکن درباره انمون کار کردن در جای یک شراب گوشت خوب میفروشن که اینها همه علم ها میگن که خوردنش ممکن نیست. همه سوم رو برای خوردن استعمال کردن ممکن نیست، لیکن برای پوشیدن و برای داکومنت کردن، برای خانه چی میگن اجاره گرفتن، این با اختلاف است. کسی میگه ممکن است، کسی ممکن نیست، کسی میگه که بین ممکن و ممکن همین خیلی است. مثلا درباره میگه که همون پولی که کار میکند خانه اجاره گرفتن ممکن است، داکومنت کردن ممکن است. بعضی علم های اسلام میگن که ممکن است، بعضی میگن که نه، کار تو لایک کن در خانه سومی حرام چه زندگی میکنی لباس. لیکن من میگم که لباس باید نخرید از همون سومی که شما حرام میکنید. این خوراکا باید که نخرید. اگر که هیچ ایلدوج نداشته باشد که دیگر کار نداشته باشد همون کارو کنید، لیکن از اون خوراکا نخرید و لباس نپوشید، برای که لباس با اون لباس شما نماز میخونید که میخونید. این فکری من است. همچون چی میگم دانشمندی ساحه علم اسلام و شما میگن که لباس باید از اون نپوشید، این لقمتون باید از اون استعمال نکنید. فرزند دارید، فرزندتون باید از اون نخورونید. مثلا که اگر نمازخوان نباشند میشود که پوشونید، خردک باشند، لیکن کلام نمازخوان باشه با اونها نیست لباسی میپوشیدگی نمازخوانیشون رو باید که با پول حلال چکنید خرید کنید. این فکر شخصی من است که حتی در لباستون باید که استعمال نکنید لباسی که نماز میخونید. حالا اینکه از همه فراموش خاطری به درجه عالی است، فراموش میکنیم به اون لباس کوچگیش اومدن نماز خوندن میگیره. برای همین لباساتون رو، خوراکاتون رو با پول حلالتون اونجایی که لقمه حلال است خرید کنید. این رو ما به شما میگم همچون مسلمان، همچون عالم ساحه دین اسلام. خوراکا همه علم ها میگن ممکن نیست، برای که لقمه حرام که شد دعا قبول نمیشه. ما یگانه عبادتی که میکنیم، دعایی که میکنیم، این چیزی وجود ما تازه باید باشه که وجود ما ظاهرا و باطنا، ظاهرا که مثل لباس ما باید تازه باشه برای عبادت کردن الله تعالی، باطنا که با لقمه حلال باشه که با الله تعالی واخریم راز نیاز کنیم. حالا اینکه قرآن من کرده است، قرآن میگه که نوشاکی حرام است. در زیر همون نوشاکی ترجمه تفسیر و علم قیاس امام ابو حنیفه میگه که کدام نوشاکی سپیرتی که باید نامش هم نام است یا که نامش دیگر است، مثل کیف آوردن لذت آورنده است، این چنین حرام شمرده میشه در مذهب امام ابو حنیفه. و نسبتی اون چی نام داره، گوشت خوک تماما برای حرام است، ما استعمال نمیکنیم. مثل که کسی که مثل گوشت خوک میکشه، نگاه میکنه خرنده آورنده فروشنده، اینچنین شوکی سپیرتی خرنده آورنده چی میگن نوشنده کار کننده استعمال کننده، همش در دین اسلام در مذهب ما ما کننده سخت است، حرام است. چون لقمه حرام میشه و دعای ما به نزد الله تعالی قبول نمیگردد. این نداریم شما.